بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا ميدكي مي رمضان ما هو فهود وس هن كمان مي رمضان ما هو أسر دوه مي أسر وقتوغا نوت أسر فهوغا كنستون درسته فهو درس كموغا مي درس وجنداني එහෙම මාදමයිකි ඊදු කම්ගා වාති ඊදා ගුළුන් හුරි හුකුම්ත බයන් කරුම මිවගුතු ખાસ කොල්ල ආද ඊද් ගේ හුකුම්ත ඊදුගේ හුකුම්ත බයන් කරුම කුරින් අදිවස් එෆහර අල්ගොන් මෙන් හදාන් කොල්ලන් එබජෙහෙ ෆිතුරු සකාතුගේ මති ඒ අදිවස් අල්ගොන් මෙන්න වගුතු තනවස්සගෙන් වේ රස්මී ගොතුන් ඒ බෙහුමට්ටකා හවාලුමුගේ ගොතුන් ඉස්ලාමික ෆියාසුන් ඒ හවාලුන් රස්මී ගොතුන් හුට්ටුණු කම්ගා වියස් නොත මී ඒ බලාගතුමුගේ ඉස්ලාමික ෆියාසුන් ඒ බලාගතුම වගුතු හැමෙෆා වී කම්ගා වියස් අල්ගොන් මෙන්න අදිවස් ෆර්දී ගොතුන් වෙස් එන එරුමුගේ ෆුර්සත් එබයි එහෙන් කමු අල්ගොන් මෙන් ඊදු නමාදුගේ කුරින් en erumattaka khasa samal kam devuma nasihat tariwa ade kit rasul sallallahu alaihi wa sallam hadith kurawani man addaha qabla as-salah eid namaz ga kurin e ada ko fi kam gawana fahiya zakatun maqbula e wani qabulu igen wa zakata kashe wa man addaha ba'da as-salati adi namaz ga fahum e ada ko fi kam gawana e wani hama amuko ede sadaqatige sadaqatuge teren sadaqatshi evsalige e zakate kamga beleveni genuge nudane envima eid namaz qaim umuge kurin nota eid namaz kurumuge kurin en eruma khassa samal kam denje ade fahariga algomenge tere mihe hitan arafan kakan heti wanna deeni ade ev shakkenne en erem bijheni fagirun nota miskinunna එහෙන් කම්ගා වානම ෆගීරුන්න මිස්කීනුන්නකි ඇයි අල්ගොන් මෙන්න හෝදම් ෆහරිග උඳගු බයෙක් කම්ගා අල්ගොන් මෙන්න හීවෙදාන එකමකෝ ෆගීරුන් අල්ගොන් මෙන්න මිසාලක හෝදම් උඳගු කම්ගා වීනමස් මිස්කීනක හෝදම් හගීගතුග උඳගුලෙන් නුවාන ખાસකෝ අල්ගොන් මෙන්න මිහාරු මෙදුවරිෆාවා මිහාලතුග එත බයකෝ ವಾಣಿ ಮಿಸ್ಕೀನು ಹಾಲತುಗ ಏಯ್ ಮಿಸ್ಕೀನುನ್ನಕಿ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಎ ಅಸಾಸಿ ಖಿದ್ಮತ್ತವೆಸ್ ಫುದ್ದಾಲುಮುಗೆ ತನವಸ್ಕಮೆನ್ನೆ ಅದಿ ಲಿಬೆ ಎಚ್ಚಕುಂ ವೆಸ್ ದೆಕೊಳ್ ನುಜೆಹೆ ಮೀಹು ಎಫದ ಮೀಹು ವರಬ್ಬಾವರು ಎಫದ ಆಯಿಲಾಯನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಇಂಗೆ ಕಮ್ ಗವಾನಮ ಎ ಆಯಿಲಾಯಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಹವಾಲ್ ಕುರ ವಿಧಾನ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಫಿತುರ್ ಜಕಾತ್ ಎಹಮ ಎಫದ ಬಯಕು ಹೋದಾಗೆನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ನುದೆಕ್ಕಿಫಾವಾ ಬೇಫುಳುಂ විහා සවහක ඒ දෙක්කෙවම අදි මේ ඊදු නමාද් කුරුමුගේ කුරින් ඒ දෙක්කම අල්ගොන් නසෙහෙතරිව හැම යායක අල්ගොන් මෙන් දෙම් ෆාහන් කොල්ලම් මිජේනි ඊදුගේ අදබ්තෝගේ තරෙන් එම්මෙ ෆොරතම ඉල්මෙරින් බයන් කරවවා ෆෝනි තක්බීර් කියෝ ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවනි වලිතුක්මිලුල් ඉද්දත ولتكبروا الله على ما هداكم آدمي رمضان مهوجة مكانيليجن وا دوستا دوستان همكرم فهوجا روتان هيفما فهوجا فريهم كرما إكو ولتكبروا الله على ما هداكم تبامي هنا الله سبحانه وتعالى هداية دكوي تيبه إما سيدا بيجن وا مغت تدوما دكوي تيبه الله سبحانه وتعالى متوريكو تكبير كيومشي ولعلكم تشكرون ادي تبامهم شكر ورمتك هم عيد تكبير كيومكي ورغد سنته ادي الله تعالى امر كروا فامر فله اهن كم معيدغا ام مهم الشعارك يي عيد تكبير كيوم عيد تكبير كيوم فشني كون وغتا كنتو عيد تكبير كيوم فشني ಈದು ವಿಲೇರೆಂ ಫೆಶಿಗೆ ಈದು ವಿಲೇರೆ ಮಿ ವನ್ನನಿ ಮಿಯದು ಮಿ ರೋದಮ ಹೊಗೆ ಮೆ ಫಹುದುವಸ್
miyaduge iru osse wagutun feshigen maaneki mirege komme wagutegge salgonu min takbir kiyun sharowegen we adi wara mustahabbu kame Allah hadratuga wara sawaba dharuma huri kamen ei algonu men takbir kiyun fitr eiduge takbir kiyam mi feshani idu ilerein feshigen gos idu namada hame be fulna hi wada gannoni komme namadige fahatuges den e fohuga takbir kiyen je kama eves haliga idu fitr eiduga egota takbir kiyen nuje fitr eiduga takbir kiya wagota kiyei idu ilerein feshigen gos idu namada hame e fohuga takbir kiyume egota nei ei takbir ga sigaiki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd minun sigata ves asfawe kommekas eiduge takbir ga waguta kimi ei fitr eid adha eiduge takbir ga waguta ki ei hajju mahuge evwana duwahum feshigen gossa ayyamu tashriquge emme fahuduhuge iru ossejjoma dande ehem wima eidtuga eiduge mi ayyamu tashriqu tinduhu es takbiru kiyane idduhu namada fahuga e fasha gota gos kiyane hama egota hajju mahuge evwana dohun hagigatuga fashan jehe hama namatahuge fahatuge gina ginan takbiru kiyu egota gos e takbir ta demigen dane ayyamu tashriquge emme fahudu ha hamen e asuru namada fahuga es e takbiru kiyane iru es joma danden e takbiru ge waguttemi enames fitr eid ge takbir ge waguttemi wannani eid namada feshuma hame den sunne wegen wa anekamaki eid namada diumattaka femveru mata hinagatun salafus salihunge arihun sabit we faibahuri adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ma sahabi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu arihun wes sabit wegen we eid namada hinagane adi hama yaako femwara midenne femwara emme riti hedume emihegge atugawa emme riti hedumella adi huwandulun mi sunne wegen wakame kito Rasul sallallahu alaihi wasallam khassa jubba kole turkura wakama we eid namada hukur namada kalege faanugen gulu wakama ehen kamu emihegge atuga onna emme riti hedun lagen e mi shi'ar faalukurum kutu mi ufawiri kamge duhe kamga wati e duhuga emihegge atuga emme riti hedun adi huwandu lagen eid namada diu ada eid namada diumuge kurin nota eid namada dahiduga gein nukutum kurin kollen rangalu kamen nota ei sunne wegen wa kame mi kaduru koltake kew e adi kaduru ka hinduga wes vitrige adadakun kaduru kew ei kiyat Rasul sallallahu alaihi wasallam arihun aswa wa hadise Anas gefan vidani kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitr fitr eid duho ekalege fan eid namada wadain nugannawe hatta yakula tamaratin ane mi kaduru koltaken hippema fahuga menui den Bukhari riwakuravi riwayat gasani wa yakuluhunna witra adi ekalege fan e farikulu wani vitruge adat ko ebahi onihiri adada kunne ehma tine fahe hate egota gos adadakun hama beenu min waraka ekonku vitrige adadakun kaagen diun ei aslu hagigato evmeri vidaloni mi shi'areke eduho eggotukes rode nuhunnaka eduho rode hifun haram ema mi roda duhe nunkan faalukurum gotun e rodeyen horefa eduho eidaddi ehem wegen evmeri vidaloni adha eiduga mi diumuga sunne goten nune kaagen diu ecce kaagen diu ekomako eid fahuga adha eid fahuga keun sunne wegen we bayin evmeri vidalwe ema fitr eiduga sunne gotaki algonu men gein nukutum gotun kadur koltake ken den bayin befulum vidalwe ema kadur natiya foni ecce keke kahale ecce ke kamwan eves halega ei lazim kamenno komme secce kaagen diu
komme secchekage mige hagigi hikmataki ilmerin vidalwani eduhu ena rode nuhunnaka mi roda hifan jehe duhe nuunkan e faalu kurumu gotunne edu hechekani ehwima e sunnen hasil kuruma ekuga eduhu miskita dahinduga wes nota namaz kura musallaya maidana dahinduga wes takbir kiyamu ge nukunne takbir kiyamu hamekani etana gossa miskituga indegen nota musallaga nota maidana go indegen nun takbir kiyam hamu ge nukutuma eko takbir hamu kiyamun damvi den ane sunnataki e dahinduga e khiyar kura mago ei anne iruga ehem mage kamuga hedo daam waki mage adi anne iruga ehem mage te mige ane ilmerin vidalwe fawe mige hikmatige gotuga ei da iruga gina mihunna baddalwe mihunna salam kurume ane mi shuur faal kurume ufaawir kamuga shuur ta faal kurume hame ya ekuga anne hinduga tafaatu ehem baykaves anekkaves baddalwe mihunna salanga alanko emihunna vedun tahniya kiume kommekas eive sunnate hingafa dion khassakon hingafa dion ei emihe gatuga sawari en ekkam gawinames emihe ko edu hingafa dion ei midenne wihen emmenna feni emmenna baddalwe salanko e iiduge e ufa faal kurunta mi emmenna fenigen dion ei waram muhimmo kame hama yaekuga ane sunnataki ei iidu namadu madanegga kuro miskittawga kuro esudda ekamako madanegga kurewen oti oikam gawanama ekamaka dahivetun ei waram muhimmu kame ei kitu sallallahu alaihi wasallam khassako mi namadu mi eid namadu kurewi musallaga ehenkam musallayaki ei midenne bihe madan ei miskitennu madan nukum wadagen ekalefan namadu kurewi eid namadu den hame yaekuga ane sunnateki bay befulunna hiwani misalaka maidana dahindugas anghem verin gendiyun rangalen nune ekama hagigatuga eid namada anghem verin gendiyun baralwi kirtu sallallahu alaihi wasallam amur kurawi kalifan ambiyam kamalun navis dennevi e neruma anghem verin neruma ege terega ballawa kuda kudinna kuda anghen kudinna ha bodeti kudinna hama yaekuga mi haydu efatibe anghenu ves daan ekale faanu paarweluwe den ekomok ilmerin vidalwani haydu erin tiben jehene ede ekale faanu amur kurevi haydu erin mi musallaga tankole duruga waki tibuma e namaden nukuran ehen names e hagigatu e bodu shi'ar faalugen dairuga etanga e tibun ei waram muhimmu kame ehma dewen ekkamuga waanama maidana anghem verin dium ves adi egeterega midenne wihen haydaki uzuren nune adi haydu wikam gawinos namade nukureveni hennames e hewkamuge e bodu jamaatan hekiwuma etanuga huruma diumaki ei dim baro alakameke hame yako anas sunnataki ei namada fahuga imam mihayde khutbaya kanula aduha hurun e wajibennu hennames eduhu edewe khutubaen aduha kanula aduhagen tibumaki ei parar rangal kame mihar mi algonmenge mi lockdown rajyega lockdown halatuga watantanuga Ministry of Islamic Affairs anga miani geega eid namaz kurma eves haigatuga sharoga sabitugen wa kame ifada uzure medweri jakamga wanama ei anas gefanuga arihon sabituwe ekalege fan uzurage sawbun ekale faana eiduge bodu jamaa liboda nugen fikam gawanama geega ahlun tan ekkurawwagen ekale faana eidu namaz kurawwakama ehenkamo eidu namaz algon men lockdown ge halat gati mihu wes kurma dahiwetuma algon nasihat teriwa den geega eidu namaz kura hinduga khutba e nudene ehenkamo misalaka mi Islamic Affairs Islam markaz go kurave e namaz wagutun live Quran ehenkam gawana e kura iruga kuruma fahuga dakkana khutba e khutba e kanula ado hagen tibun e wesrangal kamaka wane
අනෙක්කම කී ඊදුගේ තහනියා කියෝ මිය සල්ගොන් මෙ වර බොඩ සමාල් කන් දෙන් ජෙහ කම හම ඊදා ගුලිගෙන් ඉල්මෙරින් විදාල් වනි වරම් මුහිම්මු කම එකම එදුවහුගේ ඒ ශිආර් ෆාලකෝ එකක අනකක තහනියා කියෝ සලෆු සාලිහුන් ගාරිහුන් සාබිත් වෙෆාවා කම එක ඉබාරත එබහුරි බේණු කුරවිෆා හම එගොතු එම්මෙ ගිනාන් සලෆු සාලිහුන් බේණු කුරවි ඉබාරත කි තකබ්බලල්ලාහු මින්නා වමින්කුම් අද මේ මුනාසබතක ගුලිගෙන් තහනියා කියෝ ખાસකම ඊදු ෆද ශරව වෙගෙන් වා එෆද බොඩ අලුකමක ගුලිගෙන් මේ තහනියා කියෝ මේ සලෆු සාලිහුන් ගාරිහුන් අදි කීත සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරිහුන් වෙස් සාබිත් වා කම මිසාලක රෝදම තහනියා කියෝ එකලේ ගෆානු තහනියා විදාළුවි එකලේ ගෆානු සහාබින දන්නවි ජාඅකුම් රමදාන් තියබාමිහුන් රමදාන් මස් තියබාමිහුන් ගාතන් අතුවෙජ්ජේ ශහරුන් මුබාරකුන් ඒ බරකාත් තරෙගෙන් වා මස්සරකේ ඉල්මරින් මේ ලෆ්සුත බේනුම් කුරුංග තහනියාගේ ලෆ්සුත බේනුම් කුරුංග විදාල ෆේ බහුරි රමදාන් මේ රමදාන් තහනියා කියමුගා මේ රමදාන් කරීම් නුකියුම ખાસක ෂේඛ් උසයිමීන් රහිමහුල්ලාහ් ෆද ඉල්මරින් එකමුගා ෆතුවා නෙරවා ෆේ බහුරි විදාලවනි කරීමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ සිෆෆුලකේ අස්ල අරයිබහුගේ දෙමානෙන් ආදේ කරීම් මි ලෆ්සු එම්මානේ කීයි දීලති අනෙම්මානේ කීයි මායි කරීම් ගේ ලෆ්සු එම්මෙ බොඩ අරයිබහුගා ඒති මාන දනි දීලති කම එහෙම කරීම් ඒ දීලති ඒ සිෆා අදි මෑන් ඒ සිෆා ලිවෝඩිගෙන් වනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෂේ එහෙම ඒ රමදාන තහනියා කියමුගා එම්මෙ රංගල ගොතකි ඒ එවස් zamaane nuwata evves tane Allahuge mi heddevi zamane haygatuga massaraki zamane ehema miduwahaki mi maidduwa heke nuwata miduwahaki dilati duwa heke mi massaraki dilat do ehem bunu rangalenno ei dilati kama maikkan nisbe koramwani Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala e massaruga maikkan levvi e massaruga barakat terkan levvi hevima kito sallallahu alaihi wasallam sidalui nota hadis kurawi shahrun mubarakun ei barakat teri masar ke heme ilmerin vidaloni ramadan kareem bur rangali ramadan mubarak egota eiduge tahniya algon men kiyaruges eid mubarak masale no kiyalu hama egota eid sa'id masale no hadi salfu salihun e vidalu egota taqabbalallahu minna wa minkum ei war rangalu kamaka wegen dane dengoti algon men misalaka lockdown ge halatuge geega tibba befulon kihina kunto eid namaz qur'ani ada emme furatan kamege gotuga eid namaz kurumu kurin salgon denne fadan takbiru geega kiyun aram muhimmo ada geege ahluwerin emme furtama ittifaqu elamvi kom wagutek gato qur'ani ei eiduge wagutumi wannani eidu mi eduhuge ane iru aragen bontiya kahame e manaki gaygana fanara waraka minute iru aragen fanara waraka minute e hisabun e fesheni iduge waguto e feshigen ilmerin vidalwani digu demigen de mi iru medum filejjawma dande eme manaki menduru waguto wadejjawma dande ehwima ekoma ko ilmerin vidalna boda rangali e wagutu wanumay ko awasyogatum e namad kuruma enkam gawanama hama gege ahluwerinna faseha wagute kandala misalaka hagadi ba nuwata mi hagadi salis fahe hate migota wagute kandayeluma foga war faseha wana eggotun mi haggadi bag kura kam gawanama nuwata eha kari kolla he waguta kari kolla erun e namad hama nimma lafa misalaka tv jassalima nota radio jassalima islamic affairs wagutun nota islam markazun wagutun fonwa khutuba adu igen dan erun waram munasab wegen dan e strangol gote kombekas takbir kiyumuga emmen demiti beni e fohuga gege ahlunge tereng emme imam kama emme rangalu ekako iswani iswegen hure ane mi gamed dinumen not bangi go em gamed dinumen nei
hama safta sida kollan angalani e fahuga qible kurimatilaagen hore niyek gannani iiduge namaadge derakwe kuran emi hitan hama arwalo iid namaad derakwe kurma hitan arwalo ei niyek gatun ya ekuga Allahu akbar kiya hashamban takbir kiyani e takbiratul ihram takbiratul haram ei haram ban takbira divihim mikiya hashamban takbir e takbira ekuga de konda hame nota kamfatuge fuula hame ufulafa Allahu akbar kiyafa den du'a al-istiftah kiyani den du'a al-istiftah ge eki ibara tan ebohri wajjahtu as'alun min akidana shafi mazhab ge em sunne kan gada e du'a al-istiftah hame ya ekuga tankul kurko ve sebohri subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wa em kuru et du'a al-istiftah ay هم يقولون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا مين كيوم فوق دين أنا كاس تكبير كياني دين تكبير كياني فيديو ديجين هاي تكبير التكبير جمدوجا إفس تشنوكيا هم فيديو ديجين هم الله أكبر أنا كاس الله أكبر أنا كاس الله أكبر مين قص هاي تكبير ما نيكي تكبيرة الإحرام إكوجا جملة التكبير إما مي هاي التكبير kiya hinduga misalaka mihekan oluni adade maduwi e masaleno evves halege e sunne kame bain mazhab tohuga lobeti muslima khunna waqtun e bohri tim faro tin takbiru ema mi e masale ki khilafi masale kita takbir to furtama rak'atuga mi masale ki khilaf masale komme emme sahha goikamuga shafi mazhabuge sonnani takbiratul ihram fahuga هاي التكبير كيو دين هاي التكبير فهوغا كياني أعوذ بالله من الشيطان أعوذ كيو سنة بيجن في هذا كي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا روي عبارته كتيرجع أعوذ بالله العظيم وبوجه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إبهر ثابت هم يكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كي عليه السلام أي قرآن كيوم فشوم كورين استعاذة كي ورا مهمة أي أعوذ كيو هم أعوذ كيا بسم كيو فهوغا دين كياني أي ميهن لاجن كراتي أي قراني أدهركو الحمد كيا واني فاتحة سورة كيو مفهوغا إجوتكي سنة بجن في كي تصوص الله عليه وسلم قاف سورة بسودالوي إنما أنا أعلى سورة بسودالوي إنما إميهك فسيه سورة එවරි හැම කිතම්මෙ කුරු සූරතෙක් කමුගවියස් එමීහ ක ෆසේහ සූරත කියානි කියුම ෆහුගා දෙන්දානි අනක්කාස් මේ රුකුඅ උන් තෙදුවේ හැම ෆුරිහම කුරානි එහෙන් නමාත් ෆුරිහම කුරා ෆදායින් ඉරකයි ෆුරිහම කොෆා දෙවන් රකාත තෙදුවා හිඳුගා ඒ දෙවන් රකාතක ඛියාමන් ඒ තෙදුවේ කියා තක්බීරුගේ ඉතුරුන් අනක්කාස් අල්ලාහු අක්බර් එගොත කියානි ෆස් තක්බීරු إفاس تكبير فهوغا أنا كاس من النبيهن مي فاتحة سورة فهوغا كيواني غاشية سورة نوتا إميها كفاسه وجنوا سورة إف فهوغا دين يركوه بس فريهم قرآني فريهم قرآن فهوغا سلام دينما فهوغا دم من النبيهن إيرو تيفين إده مي إسلام مركزون لا يوكو فنوا خطبة يا أما mi evvaguta kadima wajjekam gana emmen wegen e khutuba aduwahani e fahuga hama emmen salam galanko ama iiduge tahniya kiyani midenne hen salafus salihun garihun rabboda sabit wegen we ebe fulun ki vidalu kama taqabbalallahu minna wa minkum ema egota ekako anaka kiyun ei wara rangol kama wegen dana ema mi kurugotaka algonwe mi rodage hukumtaka behegoto rode fahuga eida guligen asahuri mi sunnataka adabtaka behegoto algon dannawalen beeno wahakeki algonuge duaaki algon emmenna kiyes yoba saha hebas qabul kurabe kamga Allah subhanahu wa ta'ala levun adi mi furabanduge wagutta Allah subhanahu wa ta'ala kuttamuwe waragina hewa kantatta kurum matiga algon menge waguttan heda kurabe kamga أرجو من لفون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.